ngibingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi na kuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubekela ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway imaship kunodaba olutrenda kakhulu ku-Facebook lapha kwi-Mamelodi Sundowns ukuthi ke iMamelodi Sundowns ingase ibolekise ngumdlali ke wayo osuka kwi-Orlando Pirates uMonapule Saling. Kuthiwa ke ayinuki ingosiwe lolu daba impela luyatrenda njengamanje einkundleni ke zokuxhumana. Vele ke uMonapule Saling i-game time akayitholi kwi-Mamelodi Sundowns. Engicabanga ukuthi ke mangabe iMamelodi Sundowns ifuna ukumbolekisa, lokho kungamsiza ukuthi ke naye ke akwazi ukuthola ukuthi ke adlale. Impela ke liyatrenda ke lolu daba ukuthi ke uMonapule Saling iMamelodi Sundowns ifuna ukuthi ke imkhiphe ngokwe-loan ayilaphayana ke kwi-Stellenbosch FC. Stellenbosch FC i-team esile, i-team edlalayo, i-team nje enswempu. Ngicabanga ukuthi ke uMonapule Saling ukuya lapha kwi-Stellenbosch FC kungakwazi ukuthi ke kumsize ukuthi ke naye ke a-enjoy i-football. Like ivideo, subscribe kwi-channel, mina nawe ahlangabezana kwivideo elandelayo. Nisale kahle.